Afne we dia sa papa afne. Mekuya. Bibia moko. Ya danya me ase. Mu se wo sa na dan ho bepo ani achi sa mu so. Asame dem to am ni masapa. Akade aka. Wo so original ha. Original ho de ya na ye. Na to de am ya de. Na wa nyaba no to de ye. And I atra ho na sa. Samai. Ntina me pa me wasem. And then there's so hunu baby I was in to wa. No wa krokra ho. Tina me tina e fu de bi enum no. Mimbi no yen komuna ekuya mekwa homa no so bansa na no say story arehosem no ewo daily guide front page ho asemo a esi enra afia kwesimentim mansinimu eho ebusuya nipa 9 womu nyina wo mahye dwurebe ekuya boso na fe mene opani twetwe nkomo ekuya ene no na waka no we eye takrade atoema ntemu eye kwasimentim mensinum ena ewo wo se efiade je se udu takrade na wotra fijai kakra na kire se woni ekire honom na wo chese eja eto eye efie bim ekowi akire no o se efie na eti compound masters flat honom na e wo takrade technical institute o na chese nchemu hayi ekoto musa no nipa nan ebusuya nan na den ekuya na den ma meni DO3 Emmanuel Bonny or Western Regional PR Ghana National Fire Service meni no entwetwe enkomo DO3 all correct sir yo me bacho arehosemi in fact asefem your videos your videos and photographs ba ni say ankasa DO3 the last 1st of February 2022 first award the real international Ijebia Tower Efia award TTI was a technical masters bank back na nipa offer or the actual the type of fuel involved. Nti ema enimina ye mobilize fire tender ma onti by 347 by 355 na your first appliance need of 356 na the second appliance was back up to do. Kudu oni u say na ijane ede na ti ma omumaye nyantie nipa bi aka den mutim na o say yes search and rescue dey twe mu mienu na yes search and rescue na baba ko school e mu jame tele be ya dan ko wa abembe hu na wo to bi asintu sisia no amata na baba ama weda mi na e pia ya women tema but ko other borders yeah take the rest to be na you say nipa mi almost dan ba ko ba jana ka o na so ya ba
na demo back to also na okapuna ya force in fa window pie and no cause na mbemu anu na akwala demo back almost ya bo ai mo tinye mu bo mo fa the other window pie nti ya omu na akọ hospital nti edura agapa na ye investigation team akọ hospital kwa amko pese emu apiri na janeta ono so ntinu ye kasi mbando sa na bema baako na omusina bema no odeye ejano ene ne papa ene omunana ne baba no na omusi na nipa dodo say na say mo pra mo hospital ho miensa me gidi say ma fiase ye nhwehwemu ne abro ni be frɛ no preliminary investigations am ye no eden ne kofa agyi e ba e DO3 adarama yana nkata no all the possibilities there be a electrical for there but another any other business was making the janabano yakweni na atache one na wo dey for 3 persons na omotomo ka wo mo na inisi atache ni omo nya ntipo na yako hospital ndra na yesi injo na omo ndaka ntinu then the teachers the best uncle but you know the doctors remember who say I'm more trauma yeah you respect the kasana if your mama is mentioned the mama yes is with the say sadi with edi janaba me ba jo fie no anadan no ana wo mu ewo mu no fie ate ne ho ana na eja no etreko ada rooms and houses are eben DO3 yeko yetimi contain na ema I will say mobilize about 3 tenders okay the call so there be a constant supply of the water you be media contain jana ebe wo ho 2 bedrooms and a hall and a veranda and a connection na the journey is a count here ben na there ma jam intimi and travel to continue jam ni dum inti by 6:43 DO3 ma mema momoni adwuma na busuafo o ma free mu no yema busia akachire no yakọ ye bedo asene de asia DO3 yada super DO3 Manuel Boni speaks for the Ghana National Fire Service Western Region and no atwun komo na ekua seje yes nipa miensa wo ka wo 9 ya wo ka mo asem no anja edin ni Angela Hatchford wanyamfie aduonum mienu 52 years ono ne enano ena ne baba nanano ana ono ne maame no ena ne baba no ene Benedicta Mensa wanya 29 years okay Benedicta no eba eye ne nana Benedict Atakra or 5 years ena ekunu no Benedicta no ne kunu Angela ni kunu no Isaac Mensa ono so enya 70 years ne ba ne say na ebinom timi fa mpoma mu pie na ebinom so de so timu say ebia na Angela say utu say bia no wada because o hwe maame no ne papa no kra dia 70 years de nimfie no akọ na nim kakra nti wo ka say bia onko fa mpoma mu pia na wantumi ena maame no so 52 years de nti bia na enanso so say na o say na ya homache nti ebia na omoada ena bi so kra na ho ena gya no start ye enti ebetumi aba bedi ne same enti anopai we ensamo a ewo daily guide the obokrata num eno ba kono no ena NPP fonso echese so chemesa kuku na ase aba beda NDC fo ano no wo fa ntrenchen kra na we no enya ade a Ghana yenye ready for ku asembia Ghanaian Times anopai Obama ne ewo
ECOWAS nhyiamudi a eba so ene ewo nkraha no wode mu nsem atoto edwa akirikyirim ena yewura kenoforiata nso ede atodwa se sese E-Levy tuo ya aba bedane yi a esense Ghana fo komsi ye pass yo se pass yo se beji o se anyi enipa dodo no asem eye Ghana fo no wo mo asem ene wo mo haw ne sem etuo ye sori ye etua enso ye nhunu etuo no so mfa so ye nhunu adwuma ye de tuo no ye ena ye wura kenoforiata se we nko ade o kana batwe oso we nko ade o kana batwe se E-Levy no se Ghana fo agitum na yosre ekuya ani be sem na mani abro na dai Alan Habasa me san o kan o se we di on bebu hu konta frenchim sansika we ebi mfa ba bia adwuma wo mo se o mo de beye no eno anu o mo de beye pepepe nti we nko ade Ghana fo nyi wo mu ni so de munya amanwofo ni da munya abai ni da se ye tuato ma na adwuma se ye no ebekọ akwa ne so so we di o kana batwa munyi ni na o mbeye we town hall meeting course so wo secondary no ho na wode ekokotu edwa a wobomu amanem na lands commission so wo kire se wama pickups aduenu ene ho ne ma eka ho bebre de ama mineral commission se wo monye no matimi aboa ama ayadwuma de ama wo mo kama na anopen so no wo kire se aposifo mienu ai omo so ahia wo mkwanhie wo ya ba kosi ewo twifumampon ena agomua potin enra ababa wa comfort frebi ede ya ye de to dwe he eno ena wo kan ena eye corpora promise aginu ono so ne de no esi ewo twifu mampon ori nyina ye kan kwanhia kwan so kwan a aposifo mienu fa so na wo mo hwere wo mo nkwa ewo mu enti anopen Ghanaian Times ono so ne dia wode nam ebi enie na kwabra sare asam na ye kan wunyi ni on gidi na ombeye na Daily Graphic anopei wono so ensem a wokruche dia ba no edoso pam de edanimu kese no kra Ghana mampani na nadan kwakufu ado ena ehia na nanom hemfo ene woni a wo mu enim wonyam ena woka wo mo se Ghana baby abedre de se yakase entua to de a ene ye ho bekoso akire ye pa efrise sei amama nyina mu COVID-19 bako ye wo bia ho paapai no na imo ye kra ye chense nke ye maso a ne nke de edu America Canada ene Germany nom kope kakra de sei obia de ne sika hwe na manfo obia enti se ukokra ukosra wunya bi enti baby edro de na che so o se se kusinyina pobon ye nyini ti wo se ye ne ankasa ye pe kwan ye befa so a ye benya sika wo ye memu de aboye ho bra enti eto se E-Levy ne de ye ma kwan ne ye nyintum se be ye ankasa betumi agina so agigi se wo se nya sa pa de ne se nipa kroto na ase me kwanye me hwese afi ye baba beye ana me pesuku dan me pe bibia hospital ebede na ba efreze wo mo ananka wo mo nyama ne bu wo mo so ema ye kakra yi ene sese wo mo so wo mo de wo sika hwe wo mo ho no wo manfo enti ne manfo me ya wo mfa mre wo enti yen so ye momoden nanka yenyigi eto no wo memu ne yankasa ye mfa mo ye ho bra wo sesa akwan no so no ebe ma kakra emne Ghana no eno eso ate ena sese CDD wamo ene kase Center for Democratic Way ene wamo kase wamo se se bambo nyuma yefo wamo tumi ko ome yahye so no no mo ye enkyerɛkyerɛ soronko edema woni a wotete ho no efrisa sade abantugo ama ne muso ewa bibrem atoye no twasa ye ne wonu otetete omen enkurawdo ewo yahye so no ye ne wo kasa pa no mo to mo ase yie ebie wo mani efa ye bambo enhyehyɛ ye ho nipa a wo mo bepese wo baba bebo wura omen yim ene ade ne frisa empem bebre empo ne ye se ya tototo bodesi mu no enipa ne bitimi tra eba na wo mo tra ba enkuro ai twetwetwa eye bodesi no
ho asia no wo mo nam wo mo so na video moto ede wo mo na mura mu ne ade enti sede abantugo efrase a ekoso wa bibimam ade beche bia no se kame esa boso mi ensa bia na oman foforo oman momuso na wo mo etu abangu no esese bambo nyuma efo no wo mo masade hu hia wo mo na wo mo kɔ ene ensafo ahodo nkram mosque ahodo na wo mo nam na wo mo ye nkyerɛkyerɛ ede ma woni otetete bia ben wo men ya hye so no o men ya hye so na eyade a enya saa dachi ahwe asem betumi ato yei ese oman enti saa kwan no so na CDD ejina wode eto ensori ahodo mosque ahodo nananom ahemfo woni okabie wo munyina anim se wo mo ne wo manfo ye wo tetete ya hye so no enkasa pa efri se ade ne de se ye tetratan wa ne se ade we yesase ye ne anye ne se brichie bi ekobo a we enimi yo hene we bibia betumi esi ama obia woro ne pabo adwane ntomagu adwane ya baabia wo dwane kra woni baabia wo kɔ woni baabia wo nenam enti asɛm o CDD ede to bambo nyuma efo nananom ene afei asofo imamfo nyina enim anopai ewo daily graphic mu no ebi eni na anopai se me fa the daily statesman na wono so asema odi aba no ye maame Grace ye Joyce ayi ye maame Joyce ayi eku ayate ewo apete no wono na woye dwemtreni a woda no se ye hwe mo obo sika no mpesika sabe ye betumi ede achichiri kro ni biemu na wonam so ene omanfo akasa di nkomo akyerɛkyerɛ kwan a wo pesa wo boa ema apete ye san esiesie kro ni hyehyɛ no foforo biemu a wada woroma omo betumi di aba no ekwan a betumi afa so na wode aba na beka wo monsa no eno nso ni nyina mu nsem ewo ahase ewo woye the daily statesman woye akua twam anim ho na yɛmebɔ nkɔmɔ why